Gitwebe Technical Training Institute nigo ikurwa amigiri jechikosi ao bunabono building and construction kusubwagachi abwasiba kwigiria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'ikiyanga n'ebintu ao abu ase bari nambeyemo asugutwara machine chekerero nebindebinge nkwegeli bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeli bare igorya pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwatachi computer nebintu ebinge by'okwegeli ICT gwetania skuru ndiyunsi era sorgongoroiga Asama nguru kwa Alpato Maliba, mwalimu munene Gitwebe Technical Training Institute. Serikali yakolire sana asogotwa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cy'obufundi nabo boliri moleta abana bache skuru linde banyore system cy'obufundi biyamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria iguriye chinguru cy'umuriro bwestima na kubeka chinguru ecyo ase emeche n'iki company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya arts and short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ondebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyemoyoka kurwasomochi umugwawa asepare nene yilami yakore konge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana wa Gitwebe security gere guaranteed. At present, abana tuwate 600 in all the departments togoson. Na yonyolire kwaretiro mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Weke ma mwancho mo ligerali werira ndonse so ligerati TV ya gatembe ma rogoba ya lero yeli tukeligali ya Jumapili tariki 13 cyomutinyo mutangana kigima hu mwaka 2026 mwaka bwekirubere na 25 nomo ekene kionga chinsebere senchira yobokiranu asana kwalegerali amange kora chinsemo na kubansamo imenyelio nigoto kubwatranere Wilson Makoli nchini ngor kwaro ni toto nyaingire.
Mwanchumurigire kionga chinsabire ni goto guchakurwa se county ya Nyamira mono se ebunge ya West Mugirango stokumenya gomuna chingaki igati yabaremi korwa se factory ya Genchole werobeti gokora okorobekana rituko lyangyo kubwatikana amo no botutukano baro igoro yechibesa cyokonigwa kwemete ya factory eyo nigo igati yabateneri bechitundu bali korwa se ensemeyo mono ebunge yo ya West Mugirango banyaka bagwesokia na gutuguterare emogiro yo sabanyaka bakomachia bali baroberetie engane ono mogomo ino kitwari ko buru buya no mogomo ko gomerwa abantu bakeigo ekogera kuru 2013 chinamba chire chinamba chinyinge chire kuru 2013 mpaka 2025 abandi ngai bagocha guchiekere otogomete ensemogete yabara yabubare abanyakerogo bechitundu bari aho imeyezo ni ya West Mugirango factory ya Genchole county ya Nyamira nigo besokire na gutugutirare umugiro bw'abaremi bekemerie chae oyokonya oroberiwe okorekana ritiko lyangyo Jumatatu kubwatikana no gutakanwa gwechibeza cyabo chemete eyo yaonetiwe buna factory eyo yabarierete eira ekero kegikaro kewosieka umwaka engana abanyakerogo abaiga batebire ugwakanwa ukwo bado inkobekire ase omoroberio omogomo oria ore gotangaswa bwabokora mogomo itokaiyo twekeranire n'abarayi bonsi twanyorire nga kibese cyari gwakanu cyemeto muntu ori gwakana kitariki 15 cy'umutinyi 12 muntu ori wekera bono tarabeka kibese kiri ase account igorende nigo nari gosaba abaremi ng'amang'ana aria agendete kwene sukurwa esoni yaitu ya Bunyamatuta ari n'amang'ana y'obokora tari boigo naende abantu bari bandete kwene amang'ana kuri Bunyamatuta n'abantu baborete obo director bakabukikura bakabore Bunyakomiti bw'ekitundu bari bakabu bono nabo babwate segi batayete gotosariria factory yaito na intwe bunabarayi titogwancha korore factory twagachita se myaka emenge yego sarika gosene kibona barayi kubwatikana naya nigo abarayi abaiga basabire abaremi byatanane korwasa siasa chimbe ekyo endake kirairere ogosareka gwekemerie ekyo nigo twatebe tuna chibese chigocha abaremi bagwakanwa ngochakira 2013 gochimagera tari bomo twatebe to wone ke bagototena togome abagocha igoro ba ochaka 2014 baka ochaka batari gocha ko chibese zababu kibaka gomera taimo ko gomia abantu bande bari innocent onye ndirio gwante tware ngokora buna abaraya bakwero ko biongozi batete ko gomia baremi tia turwanire umurimi ne kyago pime chaya ebuya ne kyako nyawo chibese chaya ebuya mechande chitundu bari tonye koro ko roro abaremi batware comfortable ka bayande to kore gasi abese chitundu bari dika to gochaka chisegi tia siasa ya 2027 ase ngenja abantu bande gatwaro na tayo umurimi bakurwana nigo barigerete ari 2027 egera banyore sympathy kurwa somurimi otari boy chingaki echecho ebasemirie abaremi bonzi bagenderere gotora echa yabo na botambe kubagenderete kuwanyerera chibesa echo cyabo inga mambia muboke mambia motore jaye no kagwaida chigani go chiri chitundu bari chibime chichaye na intumu na barayi no tokare mambia tundu bari tumanye ngakero muremi onyore yake yae chaya bimiruya nande yaigire factory ya siru no muremi anyore chibesa kama kawaida tare boga barayi bami eka bado tebitogome egendo nkoboriga abafanyikazi mbagomete ngese nduto ko gomagaiga lakini abafanyikazi bari bagende rusa nande nduto ko ende to bakana chibesa igo to konyora sara bune bona sia chite bobe ono to ko gomo bono nigera abasoji gosarika side ingo reporter getembe koroiga se zone ya West Mugirango yego toka imeye factory ya Genchole county ya Nyamira Jefatigad Gisemba na mwancho murigali abana boda korwa ase kiombe kimaketamna keumbo boda riders nigoli tukolera abanyako bagakora okorobekana gwika ase getesen kyabanyanyimbo gyitumbe ese bagenda takobolia obwene bo mwancho abo yogotebekana ho nyarta kobaga gosirio mabugaye amatuko amake aetire ase nyumba eyemu yokwego kya chinsebechyo ose chinsemo chia igare okwana asinsemechyo mo speed bwe oigetaseni ekyo nigabana kaliebna obwene kuchibule ko nyaraka bokoligo na bali bonse bakuchikotoka bali namacho gojibale ko mukaligo getambo kale gatindikeli chiko inspector in this yayo ya hapa this yayo ya wapi ya hapa ndio ana organize sai vile wataenda waangalie nini CCTV
iwaambie ni nani alikuwa hapa na ni nani alikuwa hapa na what transfer, si ndio? Asisi experts, kuna watu ya DCIO wenye wako experts na neno ya kamera. Wewe kaika la kwa nasema hivi. Kuna swali? Ngoja uulize swali moja. Sasa yana swali. Niambie. Swali wewe. Saa 10 na ngapi? Na 1. Nikingojea waandikiwe statement na wakinikimaliza nikisema wawekwe kwa custody. So kulingana, wacha niwaambie ukweli, kulingana ile statement nimemwauliza. Sawa sawa? Ile nimemuuliza, kwa nini uliasiria huyo suspect? Akaniambia alikuwa anaogopa kuja afanye nini, apigwe. Nikamuuliza na wale, ngoja basi. Ndio nikamuuliza na wale wengine. Si wako mahali ile station yetu. Hatuwezi disclose mahali tumewaweka sababu station yetu ni ndogo na ni ya mabati. Mtu anaweza vunja atoroke. So nikauliza siangeenda mahali wengine tumepeleka. Sawa sawa? Ndio nimemwambia nataka huyo suspect afanye nini? Aende anjoini wengine mahali wako. So I promise you kupitia wakubwa wenu hawa. Na hesabaki na hawa wakuje wafanye na mwancho murigereri kiombe kia Kenya National Union of Nurses KNUN ikiogetenete abateresa imeyansi ya Kenya gikoragwa amo n'umurikyo manene Seth Panyako niyo kiarure okogosereria guchiko chaka omugiro insi amatuka 5 na biroka kurubono magiga iyo kuboria serikali nyako ikobekirania amagani abo anamono kwikirania ukobwatana kwanya kubekwa emyaka emeke ya itire. That the national government converted UHC staff into permanent and punishable, those that were working within the national public health facilities. But those who are working at the county government have not been converted into permanent and punishable. Despite their indispensable role in safeguarding the public health, nurses continue to face blatant discrimination, neglected agreements, and inequitable treatment. And therefore, you are saying within 7 days, we want to see CBS a serious engagement by the county government to have one uniform collective bargaining agreement that shall apply to all public healthcare nurses within the public sector. That failure to address the grievances and provide clear roadmap for implementation within 7 days will prompt the union to escalate the matter and engage the nurses for a nationwide industrial action. So if these issues are not resolved within 7 days, we will engage our members across the country with a view of going for a nationwide industrial action for these issues to be resolved. Na mwancho murigereri omugavana bwe county ya Kisii Muske Paul Simba Arati oiboigore omukonyi bomurayo monne bwe kiama ekyo gya ODM niganya kabwa kurokobolie ekiama ekyo nyakaba gekosirwa na kubwata sigwa na gose na kubwatirana elikenya rakaba gekogendera gotingwa Muske Arati ni kare gukwana gachinga kianya kabwa gikirana somusangirikana omonene omanyikanite na Linda Ground imeye county ya Kakamega musangirikana bo igokiranwa negati yabarai abarane be kiama ekyo bakorawamo n'umurai bwe kiama ekyo Omoske Oburu Odinga.
Yesu akawauliza, mmewapata wakitibu kwa jina la nani? Ati tumesikia kwa jina la nani? Lako. Yesu akawaambia hao ni watu wetu. Mheshimiwa baraza, wewe hawa ni watu wetu. Wewe ita wao, kaa chini, tuchenge chama. Amna namna gani? Lakini wakikuja, unajua wale wameasi, kwanza unamweka nyuma asikae hapa mbele. Sio ni sawa sawa? Ndio tujenge chama. Chama hiki tutahakisha kimesimama. Vijana hoye! Vijana mpo? Kina mama mpo? Mko tayari? Magavana wote wa ODM na wa broad-based wakuja hapa mbele, wananchi waone shughuli yetu. Na chinga keche chomwancho mwaliga tigate igoro na mangana siasa na moneki amagia ODM mwasana tabwe county Nyamira mwaske erikyo kwa mugeni ngabole kya amagia ODM nga onyengeri ko chikotinania omurwaniri bwe kerogo kyo borai bwense asabo chalwa na mwaka bo chirubere na 2025 dolio nabo kebwana yarte ko mwali baga omwaske Dr. Fred Matiang'i oyure omokonyi bo murayo monne bwe kiama gya Jubilee. Sisi kuachilia wananchi waendelee kuteseka, SHA ifanyi, ufisadi unaendelea kukita mizizi kama katika kaunti yetu ya Nyamira, na mara tunasema broad based. Ikiwa ODM hawataki kusimamisha rais, wawache wale ambao wako katika Azimio, Jubilee iko pale, Wiper iko pale, na sisi ODM hatujatoka pale, tuko pale, tusimamishe. Hata kijana yuko anasimama, si Matiang'i anasimama urais? Si anasimama? Anasimama. Kama Oburu anatangaza kwamba ODM haisimami, wacha awajie kijana yetu ule Fred Okengo Matiang'i asimame. Kwa sababu anawa Mulige kirabona niko tokwenda omotimo komoke tukirantanya kwa tokwenda na mange inse yekiunga chinsa ibere. Korista Training College inakupa mafunzo bora ya teknolojia na ujuzi wa kisasa unaohitajika sokoni leo. Tunapeana kozi ya Computer Studies katika Basic IC3, Advanced IC3 na Computer Technician, ambapo utapata mafunzo ya kutengeneza, kutatua matatizo na ujuzi wa kitaalamu wa kompyuta. Tunapeana kozi ya Graphics Design katika Motion Graphics na Still Graphics. Badilisha ubunifu wako kuwa taaluma ya kulipwa. Tunajivunia kuwa na kompyuta nyingi za kisasa, kuhakikisha kila mwanafunzi anahudumiwa kikamilifu na kwa kuridhisha. Korista Training College ipo Suneka Town, Asumbi Junction. Tawi letu lingine liko Homa Bay, Sophia Estate. January intake inaendelea. Usikose nafasi ya kujiunga na kizazi cha kidijitali. Piga simu sasa 0707185119. Korista Training College, the heart of the digital world. Karibu Borabu Technical Training Institute, kituo cha maarifa, ubunifu na ujuzi wa vitendo kwa maendeleo ya kesho. Katika Computing and Informatics Department, tunatoa kozi za kisasa zitakazokuweka mbele kiteknolojia, ICT, Computer Programming, Cyber Security pamoja na Digital Animation and Media. Katika Building and Civil Engineering Department, tunakuandaa kuwa mtaalamu wa kujitegemea kupitia kozi za Plumbing na Building kwa ujuzi wa vitendo unaohitajika sokoni. Kwa wale wanaopenda umeme na teknolojia ya mawasiliano, Electrical and Electronic Engineering Department inatoa Electrical Engineering, Power Option, Electronic na Telecommunication. Ndani ya Institutional Management Department, tunakuza vipaji na ubunifu
ubunifu kupitia fashion design and clothing technology, hair dressing na beauty therapy. Katika Health Sciences Department tunajali afya ya jamii kwa kutoa kozi za Health Records, IT na Community Health. Na katika Business Studies tunakuandaa kwa ulimwengu wa biashara kupitia Human Resource, Business Management na Supply Chain. January Intake 2026 inaendelea sasa. Jiandikishe leo na chukua hatua ya kwanza kuelekea mustakabali wako wenye mafanikio. Borabu Technical Training Institute ipo kando ya barabara ya Kisii hadi Ikonge, karibu na mji wa Kibirigo. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0746211764 au 0727433205 au 0725533426. Tembelea tovuti yetu www.borabutiti.ac.ke. Borabu Technical Training Institute, Technical Skills for Development. Kila nafsi na ita ugukwa kwarariwe wa Edna Kimuma Tureti twekene kuraria ugukwa wa Edna Kimuma Tureti numwana unyagusira Justus Tureti Obara na mama Alice Nyaboke kurwa USA wa Masisi Village Igoma Kyobegi sublocation Masige East location Nyamaji subcounty me county ya Kisii. Numurugi Justus Mochumbe Nyanyuki ngina Jones Mokoro Crispin Nyanyuki na Jaden Tureti nigo ale muswati mwabo Keva Evans Mother William Gladys Cecilia Isaac Paul Nixon Ismail Makoyo Esther Lewis Nyagusira Birundu Ochoki na Brisira nigo ale mokamu mura umwabo Nyagusira Kenneth Rhoda Dixon Pamela Geoffrey Ben Lamek Edwin Edina Judy Susan Esther Vivian Judith Mirka Rose Naum Lynette Kwamboka na Ven Isabiara na nginabiara ngona James Nyanyuki na Jenny Kerebi wa Mutagara Village Njoro sublocation Usamaro Masaba location ime county ya Nyamira mbamwabo Aniv Roda Zedi Mura Dick Rebecca nabande emisangirikano gusukumira nani okongendera gukolekana asinka yabo igutuka imiyabotori nabo igo aliyesomo bogani Udani Hotel Kisii na Mutagara ogusangirili okonene ngokoleke litkolia Alhamis chitaliki 15 January omwaka w'ibicirubana 2025 asijinseme chichonsi na omubere nigura ruswe enkendu ya KTRH litkolia Jumatatu chitaliki 19 omutinyo mutangani omwaka oyo nigo arasabiru nakoyendigwa litkolia Ijumaa chitaliki 20 mutinyo mutangani omwaka oyo asinka yabo egotoka Abotori Village Kitutu Central Ward Kitutu Chache South ime county ya Kisii ukunugo kwa tuaralire wa Edna Kimuma Tureti kurwa asiji studio cha Getembe Television na Getembe Radio yotoa tumire engorana magombo Nyasaye abalemi chinga kiechi choko kendu obonene tulikotoka mavumbini tutarudi utakuwa ine nuganeti konyora jisemi chingi ya chekerero liatirimba Technical and Vocation College nero lichibu liao ase intake ya January iyogenderete nigo bakurwa chikusi ao mbabuate mechanical production welding automotive technology fashion design cosmetology human resource management office administration and secretarial electrical engineering civil engineering building technology masonry plumbing carpentry and joinery ICT technician. Samarieta ngo kwa Jackson Omae igondo mwalimu kabere ase school ya Tirimba Technical Vocational College ose deputy principal ase college ya Tirimba Technical Vocational College is located as a Nyaliwari Masaba constituency, a ward ya Gasusu, Karoweka as a junction ya Geteri. Aiga as a college yetu abanafunzi ndobuate chinjira mbalimbali tokubakonya ekwarama itenga abayigoli baito gotwara baro bwaba as enjo ye school fees
kero mwanafunzi ekira se college yetu kobakonya tule kubaijuleria kusips eje kuba funding kurwa se serikali pamoja na funding kurwa se High Education Loans Board. Elinde banyara kora bagokora kikosi cyabo asogorora na kutabukia kwirari bageri asengencho yo kwaligania abasaye baitu pamoja na abayiboli bareta abana babo banyako bakonyora kiskiri ekira abakonye isikali nwali intake intogendrete karibu intake ya January nigo egendrete ayirira nigo bagutuka asensemo ya nyaribari masaba liatirimba asamange bakire 0757331085 igose batalire ase e website www.riatirimba.tvc.ac.ke Riatirimba Technical and Vocational College, scaling heights of technology. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etv ya wanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu au ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli mienzi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas ama nogo chingira kumwako muya ili wego kinemrulu yetu au inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusie. Korista Training College inakupa mafunzo bora ya teknolojia na ujuzi wa kisasa unaohitajika sokoni leo. Tunapeana kozi ya Computer Studies katika Basic IC3, Advanced IC3 na Computer Technician, ambapo utapata mafunzo ya kutengeneza, kutatua matatizo na ujuzi wa kitaalamu wa kompyuta. Tunapeana kozi ya Graphics Design katika Motion Graphics na Still Graphics. Badilisha ubunifu wako kuwa taaluma ya kulipwa. Tunajivunia kuwa na kompyuta nyingi za kisasa, kuhakikisha kila mwanafunzi anahudumiwa kikamilifu na kwa kuridhisha. Korista Training College ipo Suneka Town, Asumbi Junction. Tawi letu lingine liko Homa Bay, Sophia Estate. January intake inaendelea. Usikose nafasi ya kujiunga na kizazi cha kidijitali. Piga simu sasa 0707185119. Korista Training College, the heart of the digital world. Mwanjumu ligereri karibu asensemo ya kabiri ya kiunga chinsa ibiri ekiombe kia barokia bali bagosomia abana uzabarokuwa bali babwate obolema ao ekyo kama ketebuna te Kenya Union of Social Need Education KUSNET nigoli tukulia lero Kenya kaba geko mochora James Torome buna umulika manne kiombe kyo na boigo abarai bande 13 abo bakuchigotenera kiombe Wachalibu nigo bwakoreka imeye kaunti ya Narok ase abarai boigo banyaka bagokirana kose abwatani bekyo banyaka bagokirana ku chinsemo imeyensi ya Kenya remained or went back unopposed cheerfully, and the team here confirms that they did a good job and they were able to support them wherever they come from, the institutions they come from, among other items that they mentioned to have made them go back and take the same positions that they had. The proposal from the Teacher Service Commission have reached the Treasury. And within a very few days or months, the one job group mutaipata kwa payslip. What I'm following now, not the one job group. It is the second job group which the president promised. Yes. So we are also telling Badi, hiyo dokumenti release haraka irudi TSC. Hiyo dokumenti ililiziwe haraka kutoka Treasury ndio TSC waweze kuimplement the presidential directive.
na mwanjo muligereri gukorera muwasiri w'ikiganja kĩnene serikali za treasury nyamwasike John Mbadi Ng'ong'o nigaboltia serikali kwaegwa ribaga ilinyakwa kwigirania mirobali ao ijwe bwate gochia ase abananchi mwasike Mbadi nigakwanira igoro y'umurobali bwa ikinyomba gosobwa chinyomba chilibolirianse was affordable housing boigonya akaba kwanira igoro y'umurobali osha na boigo mirobali ende ya serikali ijwe gendete kwanekia chinsemo ao imeyansi yake. Even these things they talk about SHA, it is brave, it is courageous. Kenyans, we must find a way of treating our sick, especially people who cannot afford. SHA may struggle. Everything started. Hata wewe ukinunua gari mpya, uta make mistakes, it will jack, it will fanya hivi, but mwishowe utajua kuendesha hiyo gari mpaka saa unaweka tu miguu hivi na gari inaenda peke yake. SHA has just begun. It is picking up. So what is this kelele? They made kelele about housing. Is it now not changing the landscape of this country? Look at what is happening across the country. Every town you go to, you see big buildings. You are wondering, what is this? Am I in Dubai? Where is this? So what we need to do is just to think about middle income earners, and we help them come up kidogo, mishahara yao iende juu kidogo, hiyo tu, and then we get our second term na tutapata. Who told you I want to be minister for finance for only 2 years? Mwancho mo ligereri gwikira una tokorera ensemeiga ya mangana maya he kionga chinsebere kulinda segeke kakiri mutwe nigo tugisoa ensemeiga karo asitoko chikobanere erikiabu gana boigo muganito bweli tuko omoske Dolphin Bugari oyoromo MCA omachole ime ye county ya Kisii gwetira sekiama kia UDA tunyaka tokorigeria mange akorwa ensemeiga ya siasa igo topska uchiare nchini ngongor kwaru ni toto nyangiri korwa ensemeiga manyerio niga korko Wilson Makoli kuransa ma transmission nikakuruka Michael Willis kende oto bolivia bya imiaga Tembe TV kyoga kya mambusi. Gitebe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusobwagachi abwaseba kwegeria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'ekiyanga n'ebintu ao abu ase bali na mbeyemo asugutwara machine chekerero nebinde binge nkwegerie bare amangana a beauty and hair dressing aigon kwegeri bare igore pedicure manicure barbering braiding plating na yende amange ICT aigano institute ye ebwata chi computer nebinto ebinge byokwegeria ICT gwetania skuru ndiyonse era sorgongoroiga Asama ngurukwa Alpato Maliba mwalimu munene ogitwebe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana asogotwa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cyobufundi nabo boliri moleta abana wache se skuru linde banyore system cyobufundi
biamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria iguru chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche nechi company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bia artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebiringo bikromono mbayitiri ne wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchubono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute niki kutoka kilomita moyoka kurosomochi umugwawa asepare nene yilami yakure konge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretro mwana wa Gitwebe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments togosa. Na yonyolire koleto mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance.